2014. gada 1. janvārī Latvijā ir plānota eiro ieviešana, ja pareizāk teikt, eiro uzspiešana. Izteikts vairākums Latvijas iedzīvotāji ir pret eiro uzspiešanu, taču Latvijas valdībai tas ir vienalga. Bet vai tad Latvija nav demokrātiska valsts? Un Satversmē taču ir teikts, ka vara pieder Latvijas tautai. Ja valdība var darīt, ko vien grib, tad kāpēc to nevar darīt arī cilvēki? Kāpēc mums ar saviem nodokļiem ir jāfinansē šī tirānija? Ja valdība ir vienalga par tautu, tad man ir vienalga par valdību, un es vairs negrasos valdībai maksāt algu par to, lai tā man izrīko kā vien grib. Bet cilvēku nodokļiem un varas, ko mēs brīvprātīgi atdodam, valdība nav nekas. Bez mūsu sadarbošanās valdība vispār nevar eksistēt. Tomēr maza daļiņa nodokļu naudas dažādu pabalstu veidā nokļūst pie cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Bet vai tāpēc mums vajadzīga valdība? Mēs paši taču varam palīdzēt citiem cilvēkiem, kā mākam. Kā mums vajadzīgs kāds, kas mūs izrīko un nezin, ko dara ar mūsu naudu, tēlojot labdari? Beidzot pienācis laiks mums pašiem uzņemties atbildību par savu dzīvi. Mums nav vajadzīga liela aukle, kas visu laiku diktē, ko mums darīt. Bet kāpēc cilvēki Latvijā negrib eiro? Interestingly, the lat is currently the 4th highest valued currency in the world, behind only the Kuwaiti dinar, the Bahrain dinar, and the Omani rial. It takes nearly $2 to buy 1 lat. So why would the Latvians want to abandon the 4th best money in the world for a transnational currency, which is arguably one of the world's shakiest currencies, which can only continue to exist if it is able to continue gobbling up all the other European currencies in a giant Euro Ponzi scheme? Some parliamentarians have pushed for a referendum on Euro adoption. But the Prime Minister has argued that a referendum is unnecessary because Latvians already voted for admission into the EU in 2003, 10 years ago. Several members of Parliament decided to go directly to the people by gathering 30,000 signatures of voters to force a referendum. But the Latvian Central Election Commission rejected the referendum on March 18th, saying the referendum would have transferred the power to decide on Euro adoption from the European Council to the Latvian people. No kidding. People of Latvia, is this what you want? It took you so long to get your independence from communism. Now you are going to go right back under the new communism. Your politicians have been bought by a new dictator. This is not government of the people, by the people, and for the people. Latvians should rise up and start their own petition demanding a referendum on the adoption of the euro. This may be your last chance to escape a return to nothing less than perpetual serfdom. Kaut ko tādu Latvijas ziņās neredzēsi. Kāpēc Latvijas valdība tik ļoti vēlas par katru cenu uzspiest eiro? Varbūt tāpēc, ka Valdam Dombrovskim tiek gatavots labs krāsls Eiropas komisijā? Kāpēc Eiropas Savienība tik ļoti vēlas paplašināt eirozonu, par spīti visām esošajām grūtībām tajā? Varbūt tāpēc, ka lielais plāns ir radīt vienu lielu superštatu, ar vienu valūtu, vienu valdību un vienu armiju. Viena valūta ļauj sīkai cilvēku grupai pilnībā kontrolēt visu naudas plūsmu, visus monetāros procesus, visu ekonomiskās verdzības mehānismu. Viena valdība diktē savus likumus un noteikumus, kādus vien vēlas, neatskaitoties nevienam. Viena armija, vajadzības gadījumā, ar brutālu spēku apspiež jebkādu pretošanos sistēmai. I don't really, honestly, deep down believe in political action. I think the system contracts and expands as it wants to. It accommodates these changes. I think the civil rights movement was an accommodation on the part of those who own the country. I think they see where their self-interest lies. They see a certain amount of freedom seems good, an illusion of liberty. Give these people a voting day every year so that they'll have the illusion of meaningless choice that we go like slaves and say, "Oh, I voted." The limits of debate in this country are
are established before the debate even begins, and everyone else is marginalized. They're made to seem either to be communists or some sort of disloyal person, a kook, there's a word, and now it's conspiracy. Say they've made that something that should not be even entertained for a minute, that powerful people might get together and have a plan. Doesn't happen. You're a kook. You're a conspiracy buff. Neesi vienaldzīgs. Izglīto sevi. Runā ar cilvēkiem. Dalies informācijā. Tava apātija ir sistēmas lielākais spēks.